Amit Shah mu nuwa Mizoram Chief Minister chuan India le Myanmar ramri Mizoram sector chu fence ani don lo ti arin thua soi. Mizoram Chief Minister chuan India le Myanmar ramri hung siam tura ruah manna siam du lo na lan tirin NGO Coordination Committee chaktak nena engma ngai tua tur omlo tiin Mizoram CM chuan a soya. Mizoram Chief Minister chuan Zirtobni Khan Narendra Modi sarkar chu India le Myanmar ramri hung siam tumna atanga state chuasan turin angena he thil phut hi state chunga NGO Coordination Committee NGOCC in he malak na dodal na konga norhuai hotura ruah manna siam te kalpui zel antum thuan pon lain state sarkarin Mizoram le Myanmar ramri a fence siam hi adodala FMR po alom reng se ti in Chief Minister Officer thu chua chuan Assembly in Thlanpuya Zoram People Movement ZPM chu thu nei na chang tura vote thla ka ni nuwa pulal du om thu soi atar langane NGOCC in meeting an nei na asoya Modi sarkarin atram ma sabera ruah manna siama hei hian ramri bula cheng nam te chu ramri eble lama ramdang chunga kilometer somparu khleng visa nei lova ankal theina turani a ramri ven him tum hian he zalen na hi atitop thaidona tuna international border hi colonial British sarkar chuan divide and rules policy noya ruah manani a chu wangin impose border ani tiin Mizoram Chief Minister chuan a sai kan du thu samla nung reng chu administrative unit pakhat nuaya inzom khom le hi ni a chumi turpo chuan kan baidor ni ti in a sai tun thlatir lam khan India le Myanmar ramri kilometer sangkhat zaruk somli pathum thui ramri fencing siamani tur thua puan lain Home Minister Amit Shah chuan he malak na hi ven himna ti changklun tumna ni thua soya he thil hi ramri atanga helpolten Manipur Valley om maitai nan tribal group tele tlang rama om kuki namte in kara buena thlen tua angai ni Mizoram political influence na satak nei pol chuan ramri siam tura ruah manna siam du lo na lan tirin noran hoi hothuan puang he pol hian Nagalena civil society tenen inremna an nei to a hemi chungchanga an din mun chungchang hi central le state sarkar nena lekhan thon to ni in CMO thu chua chuan chairman lalma chuana thu soi chu atar langa hei hi chief minister in union home minister Amit Shah mu in India le Myanmar ramri Mizoram lama fence siam lo tura angen ti atiam nuwa ani a CMO thu chua chuan Delhi a chana ka don te thlirin ngai tuom le ven thon tur kan nei lo ni in ka hria ti in CMO thu chua chuan chief minister thu soi chu atar lang central in free movement regime FMR hli a India le Myanmar ramrikul atum na dodal na ri na sa zol zel wangin tun nai khan NE state pali Nagaland Manipur Mizoram le Assam Indigenous Peoples Organization hroi tu te anin ron khoma thurhluk na siam hi ngai tu non le tura nor turin o in angtlang tak kan siam ani tiin Baragogoi chuan a report indigenous community hroi tu te ba ka hian Nagalena political party sang Raurelai Nationalist Democratic Party Naga People Front le Rising People's Party le nimal dang te chu India le Myanmar ramri chungchanga symposium an pung khoma hei hi Nagaland Indigenous People Organization in nimina abuat sayania zana central thuthluk na ngai tu turin an nge na ni thu soi tu sang te chuan an rotna ten soya thuthluk na siam hi ngai tu non le turin central in nornan sa jok siam turin NE indigenous te platform in angtlang siam turin nge na ni
Eastern Naga National Organization ENNO Myanmar chuan India Statistic Plan chu India le Myanmar ram ria fencing siam phaldon lo tin dem ngeta ENO chuan Rally Wali Ministry kal tlangin British Empire lo chuam ma khan Nagaland hian India emo Burma emo nen ram inzom na an nei lo tin dem ngeta Naga ho point India le Burma nen hian nunphung sa khwa le tharalam inzom na an nei lo boka ENO chuan East India Company in India le Burma ti chiat hnuwa chau British hawin Anglo-Burmese war mangin ramrian siama chu chuan kumsang khazaria somni paruka yandabo thuthlunga siamta ni ina soi ENO chuan dudu fen siam tura India Statistic Plan chu Naga Christian le zomi Christian te in thliar na le socio-economic lama har sanna thlen le kan thlarau ti chiat nana sa khwa le chin thliar sanna in ngatani ti ina soi ramri hung nom lo hian India rama rui hlo tol rukna ati olsam hle ti soin ENO chuan UNODC report atarlan angin India rama damdoi siam tu company te chu Burma ta na thilpoimo pechuak tu le tranpui tulian tak an ni thua soi Manipur Chief Minister N Biren Singh chuan Zirtopni Khan Churchanpur MLA chu February ni sompanga a district a tharum thona thlenga mi pahni an thi le mitam takin hliaman tor chung changa pu chu police tan an la don tia soi Chief Minister hian state khopuya official Bangalore media te akomna he thu hi puang ani MLA hian ani na la puang zar lawa Biren Singh chuan Churchanpura district official telaka inrolna an siama wangin mimalle Paul Sang Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF telin shemna pe kan ni tur thua soi bokani CM chuan sugnuwa tharum thona thleng mek ti top tumin paramilitary force ta chu noran ni thua soya boruwa khi thunun thailawani chuan Manipur Police te Special Commando te da an ni tur thua soi tun hnaya ral thuam da na mun sanga ruk ra thleng te chui chiang turin magisterial level inquiry nei turin ti ani thua soi boka nilai ni zan khan Manipur Churchanpur district headquarters a norhuai hotle anulama security force te malak na wangin mi pahnian thia mi somni panga velin hliaman tur bokani Manipur Chief Minister N Biren Singh chuan Zirtopni Khan magisterial inquiry sang nei ani tur thua soya Zirtopni tlai khan Imphal press conference a thu soin Singh chuan dan le thu pek von thatle wantlang thil le nun hum hal chu sarkar thil ti tur mo phurna bulpui ber ani thua soi ati zong khani phot se video dot le lo chang le don nia